Bare yanga. Nini ndikuganiza nzeru wabwino bare yanga eti. Kuti bwanji wewe urembe wiri. Chivuga uwe kuze bare yanga kundi kumubare kuma bare yanga wadwara kwambira. Ukoza kungara mari ntanya Arios tabina Arios. Zona ye muntu wakulu mukundisa ugoza ukufuna shani wewe bweni. Sino kufuna kukatunu Arios kwa iweyo kumani bonera kuti zimangara bino mutukaremba wiro kuti ukangara mariro patazagare kangana Arios pabari yatu. Basi palibe futo ndekuti ndiremba liwirulo kuti iwe basi musatenga kankanjoka ukuzwa chafuka ameni kukuza kuti urembe wiri sino kufanza ngare muntu yamasiye ndecha mani ungachite wewe usoni pase zuri ni kanjo sikatuni ya bwino avani funa katuni ya zero wewe unipase unipaja uninjenga wakapara pasa wa moto unipase katuni mine jana kodi wewe mungu yangu la bwana ndekuti pamene patu ine ndafela iweyo ndifanya kama kakamila kuti tibwere kuno mumasiwa kuti tikapita kwa zinga ngakuja akasiwa kuti iweyo ndamene mwandilosa iya mayangulirano nanga iwe muntu ndikudwala mukuti usase kuti ndimwalira bali anga matenda yako wewe ndiya kirengedete iwe ndikuti mukuvuna ndive dika nikutengere pando kwiro ima hapa nikutengere kodi kulako ndikuti muntu yogona hapa tara kuno yabasa customer kumuri mukati mungondira ngana so hapa customer na bwana faranga ukanga tifoti panga urere bwana bare yanga tabana nyoko no customer ayo akuzini kulena kama panda akuti mwegesa nini wao siruso banje muzikara ukani mundure muka tabana safaranga tifeo ni customer tu nani emergency nkatu mwe akona ngati tilibe ndala tilinde faranga tifeo mwana ngati ndifwe makape business mimi usumu samara business itu ndi bana yanga funa ngare mariro akufuna tife za usiru zimene zozo atathandiza mava bare yanga ungara bwinoti nono ndi patara wa bwinoti ndikopa kufa sunga fe bare yanga doctor yabwera umufa bani doctor yabwera awatathandiza mava tu pasani faranga siku diferenze tu pasani mbanga program ya marere to bare yanga linda ni bare yanga mkasi mina wala ngoja kugera kunyumba kuja sindi na kose nisaiye dinari chibwezi hapa mtoka baadhi kumene kujandilindia ndilinaye ana atatu mwaona kumene kujandiana anga ngatindika malili mbale wanga mundiza malili ana komandi kuze bare yanga mwana ya kugwenze situ mare mama pawili usailembe pawili iya witi mare mama yako bile una kueleka ni mkazi yako ya kutiga ya bubu funa bubu bare yanga ndandika ngireni tumba bubu yako patana mwana kufuna bubu yako sono abada chikumuvulani ni chani fotokoza bare yanga fwe na mimi yule customer panoba customer ndiwe customer ya abada patient adogo tala ineyo shindu shikumaenda shikumasa gwina mtsanao chikagwira mtsanao chikumasa feka kubaya tena kuti kusafeka mwimwi tikulema sono mwimwi yo mali babaji mwimwi iwe doctor rasi akosamfuza patient mafuzo ya mbili ni watu ara mesa wewe ndisa nichita kwa vile china chani ambe china ni chani ndebazi chikapanga mwimwi bazi ndikumasa funa kuposa ndikapita kuposa kuja ndikumasa hapa kubweteka bazi kana kuti kupesa kuti bazi maso mushidima njinga urimba bazi ndikapanga chidima maso kuti doctor njinga wanti urimba to hamba lishani ile chukutera ya tete panga titawale nda patient timuzana mabeta kupesa kuti bazi kana kukomoka kapera yesere komoka kapera wirangani ikomoka yonete tekesera ukomoka one komoka kwa katuremisha komoka kwa ndani foto lake sindikate kukomoka mada yani sasa maisha ndani matenda nanga siku mwana fulana katulena boza efere kutoa kwa mbili ya agora ndio sanga kumugeda alright hapo ni mnembe ni mangala ite ngamira makali pasa ni baby tipitize kumuona nete okay doctor sipendi kufuna yeye nifuna bare yanga ichile lefi unika 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 na singanga titi jambula jambula apa pasa bed tikapasa bed tipanga process yose titaja mtu pasa bed tande pasa bed patient ni matrix yomwe ama kama matrix bed hizo simaka zuko mkono ndio kwa kwenda nitopose
muntu yakudofa fe tinde tikoza kwambiri muntu hii patarano ni wampa patarano ya hapa te mambana lemba Nipilana nukuchi kweli. Tika dipasel bed. Bed yet. Ni maprocesse na ambe hotel. Chapi. Tiende site. Ngomwende sa. Kusanya kusema customer rat. Ya, ipe kuna matandiza. Hapa tarano ni wapo kutarawa. Baada ya ngomba na kuinuto. Bene. Bedi ungongora tu. Bedi ungongora. Pirikesi yanga sanya kuinuto. Bali yanga wachira basi. Musige tikiti papel. Tingire ni customer yuzi. Umafuta pingira mare mu. Ndiwore muntu. Abana patient sema customer. Marega uneleme so maslippers ya kumanyi pawili. Natungare mare slippers nzati ngati Maria. Aya kufasanga. Siga fete. Sanga. Slippers ya kuinuto. Yori baso. Kali pa kuno slippers. Apa mkwele kumwa papa monoite. Samere pirikesi. Isamere pirikesi. Apa mngakwe msubize bosoko. Maria. Yo gachira Maria. Mulunguma konda Maria. Mwende yako Maria nga ili ni motonga tumochira mbauratu. Zikoma tufada mbwatandile. Patient. Apa timpasa ni mangwala abunga. Ena timpasa na kuti ena timpasa na tujamblelete. Jambo ni karibu. So apa suna hapo? Hapo kwa mangwala ena tukimbia. Baso baya sona shi. Baya ngochira. Ngombe baya kutuchira. Ngombe baya nga. Basi Nasanga kuja eneo kutoa uchire baya kusaka ndo wako ndashira kuya ndoko. Ti. Ai bakaiga. Mali bani go. Kutaka katuni matipasa bedi. Ya kodi bed ni imani kangai pa. Sudi bed namba kami pa mpana nyumba pia. Ya, imani akali kupasa ni bed kuja imani ikani pasi. Ya sasa usataka masukoleza ka. Wadi pesa madera unatipasa bed. Ya ko kupasa kwa bed nani kuti mtalizire nipo so kote kumtenga. Kote bwana sasa. Bwana tumani bwana yako maji. Tumani bwana yako. Wewe tukivana. Wewe tukivana. Tumani bwana yako. Tumani bwana yako. Bila na shani. Tumani bwana yako. Wewe tukumbana. Wewe ni mwana akivi. Imani Tukumbana. bana nyamana lumba. Baadhi ngapa ngasa bwana. Mtu nyoso nyachito wewe. Nyachito wewe. Tumani bwana. Atibaza. Wajima sabeti kufa kulande. Nduko dani Wao si wewe. iwe mundu tikabonesha kwambasa Sasa pasa urancha wa. Sasa pasa urancha wa. bwana bali kome mundu wako Bale. kunyumba kujendi kutali ziti kanyamule shonchi paka kunyumba ndieno tapesa waka basa iwe mupese waka basa mangilile ni baby Baki tipete za pesa wakabaza wanyingo waka parapasa. Tipete wanyingo wakabaza waka parapasa wa moto. yama tingi tundumbula Amene uja ndiye tuwe changу bale yake. Bedi yako inuta. Taranga na si. iwe kama nisaka Pili kesi yongo ngora so. Panga nisaka basa Bedi wasu ndo wako inuta. Kumitenga kwa jingo wakabaza. muvulumile